And just sing this song, so wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse full of your Halo guys, welcome my channel Koca Gaming. Kali ini gua mau mainin Hammerman nih. Di judulnya, maksudnya di judulnya itu, tapi di sini tulisannya Hammer. Ya kan? Ya, kita mau mainin yang level 1 dulu ya guys. Kita mulai. Yo. Tap to play. Oke. Suruh tekan mulai. What? Ini gamenya di Android ya guys, bukan di PC. Kalau di PC grafiknya lebih bagus, kalau di Android ya kayak gini nih. Loh. Anjay. Lul. Ngapain awal pak? Lul. Bajingan Dre. Ya Allah. Suaranya kebanteran guys. Tuh, kecilin dulu. Kena. Bajingan, suaranya kebanteran anjir. Wah. Lul. Itu kenapa tadi ya suaranya kok gitu? Anjir. Nggak kena anjir. Lul. Ngapain? Nggak jelas. Dulu mau jatuh tuh kelihatannya guys. Bahaya, dalam bahaya. Yai. Aduh, hampir. Anjir. Bisa. Kok sulit banget. Nice. Wah. Kita part 1 sudah selesai guys. Terima kasih yang telah menonton channel ini. Semoga kalian suka channel ini. Dan bye bye.